Pasidie me fese me fedie. Nyoke me topwe bu nipido. Hakisi nyopo Rükhielhou upue bunido. Tisoviwe. Jesu Christa arakelizano. Kenise urushoda de vorka baba teke lucia. Siroche dongola tisoza ke me yebo. Ketsala no happy Father's Day seri punyogo pete ke lucia ibe. Ke penyevo jabe nyogo tsasa ke chata jaka be nyogo tsaseri nyogo uhigo kruhi. Hego chata doke lietseleje. Ngo jedo ke zeri tsali se ke ze. Ke libe ni pur rushwa tsele dio. Tsali ku hitenya tenye. Jisugi ke dio. Mene. Saliku preseri hidia tefa akidi nipu THEJA ke toleta preseri hidia tefa. Thank you.
pete ke zese thale di chali khu khri bodi he pengwa thapfa jisu ke penyo fenyo zo au ke zeke lile doma pete ke zese thale doma jisu 차실래도 디베서 토기가 봐 이렇게 더 이렇게 놓자 너의 시체누도 제도리도 예시리도 이렇게 차치에 또 이렇게 놓자 너의 웅어서 이렇게 놓자 해고 쳤샤 해고 히샤 해고 세바 니부 너 해고 시치게 이렇게 놓고에 슬라지도 해고 무슨 보여왜 너 해고 누메지디 니부 해고 너쇼도 딜ler가 해고 쇼콜리치 아니부 너 해고 결호하 합에 때고 시치 샤주 경구 뭐 하하르 비모 데 해고 누도는 레고 해고 마톰 하차 니부 해고 개체켈리에 소스 때고 시치웨 살람 호츠는 합브리어 셔비레가도 밤모 살라 해고 제도 호츠는 포야레 농구 메지소디 니부 해고 개크로가다고 너 해고 개조그 먹고 밥에 해고 치시지 아니부 해고 시디 쳐가와 레츠모디 쳐가와 모리니부 해고 ndieze shitsole mugata nipu soko스 때고 너 밥에 해고 치시지 시디 니부 해고 부제도 니부 해고 개크로가도 소코스리 니부 호츠는 조가도 고시리
nipu not happy heko kiashdi heko bus was sedi mozun vor heko ka job hale munipu mozun heko chekam sala ke me chiche anipu che do heko ner shodo diler bale sala heko shoko no legele se chiche isidi chayawe anipu heko poti haunu poti krege japo TSALI bi ka krege japo heko chete sala heko nza tsya bahu shiri me pono TSALI ho hazedi heko che do nipu me pono chidiler ka ba pe te gori khapian pele pe krila ke se ya nipu uko ke hulanu ke thezi khapian se ya no nipu uko krohi bo chatha go bor pe te ko lan pe sie nipu me pono khpridi indie zedi uki ku se go bor ko la ke thezi mu tha tha pe khapian se ya we uja vi pidi uki ku go men no se bor ka sha so se pe te ko pe mo zenu khala ke sa ya we no ja phi bi uko ke hu pori se je siro nipu me pono shidi nipu uthaunu thakame tisle ko mohori pato he was so we said in hozunu boyale nongo me jesu di jabie so se je ubu TSALI hazedi u khala ke sapiens di anipu uthaunu thakame tisle uki grubu Nino nipu chess di hulakele chatha su sa khasle ka la nongo me jesu di che do nipu me pono ko uthanu thakame tisle ka mo nipu sidiki grubu la chin thak ba so ko sri nipu ko khohilasha ko chepe kolasha ko khola ka saga sa chiche isidi so ko sri pian pele ka sala we mo che do puti hanu no he ko me popo ka church la ka sa je he go nipu no he ko pete ko meji sia ka ja ka pono first la he ko che do he ko meji ko he ko kere ko he ko pe ko pete sidi mo zunu boya no nipu so ko sri mo hola je anipu homie nipu ka checken shidi ka meji ba nongo meji zo di so ko sa ri ka sho ka pe je homie tenu shoba nipu nongo meji zo di tu ka lo ka pe ko je homie nipu ha thom ha sha sri pe pe jidi anipu unu ka meji mu pe me siget bari chdo nongo meji zo di so ko ko hi sha mu ko chari nipu u chari krapu je homie nipu por hi ki kri ka chno anipu kinu zo fa ke kri ka cha homie uno no lanu unu ke meji to homie ukno la unu ke meji balefi homie kiti kinu kru krega mo tenu chapto no she kru krega mo la nipu unu rega mo sikachri bado nipu no so se pete meji pete se aga cha ka pono fa he go che do nipu so se pete pian ho zuna khala sha we ngu meji zo di ke hu po zo fu no shri nipu nam ha pete si ka chla ngu meji zo di zo fu ki ga chu ba shi der so se pete no no to ke ko pe di un sha ko hi shi di ubu ki kim hedim hala phale ho ge zo no shri ki kim hedin kinur li le mo kim hedin phale mo shi no so se thala pi me po ke Kesha munipu ko hische isbi chayale sira anipu heko che do program hawari che do program ko pette kori khapian hojun khalashia anipu homie seri ha hanu nipu inja puchdo no so sri sesje homie chile de mutsi chega do so pette kori khalapin pelashia we nipu che do putingu ke ha ula putir krega che heko ke kupuri ledi anipu thezi ke le chile mu puti hakim he ga cha heko gila photo moshi simo sala heko bu heko ke bi those di mhojno muthemie nipu ndiaran do mu kinu nipu hasilin di porka ba ko hozu ja puchega cha hanu ke thepu ngi di nipu ja puchele ka to ke kori khapie nipu poti ke kriga cha sebu ka to pe te kori tsu che isi di chaya ba hu sheri heko che do nipu shiga to pe ka tha pa sebu sheri khala pian pelasha we nong me jesu di poken hepe kriga le su sri che poti nu par ke to de ko ponu no le ka to pe te ko se di za chike me ye ke le su che mu heko ke me che de la ka ba pe te ko bu heko belu ki khakrapie nipu ndie ko ranjale munkinum hasile di anipu me vile di heko chepe nile heko chepe kole this is the Hekobuto Lapa Pregli Meche Chaya. Zero Nipu Heko Zedo, Nipu Heko Nonoko, Sunday schools. Hichugori Capian Palacia, Capatagoshiri Capian Palacia way, Numeji Zodino, Jedo, Nkeko, Piamun Kamasaru Feko, Buko Seshdi, Anipu, Capatami Kobushi in Kekono, Japuchi Shakaleshile, Nipu and Hichuko Bushiri, who Capian Hotsuno Kashdi, Nkamasaru Sokino Vorbaka lady, Ubuka Huka Roshadamon, Mehumeji Damon, Unucha Sesha, Munipu, Ernina Sega, Cillian Sega, Chakales, Capiozzi, Ubu Nipu, Indiacolipu, Chakaleshi.
we city he no no kori kapian pelashe we homie hakya no japu shije homie ngui ke mono ani puche do chale shije no me shi so di jabie so se pete kori shije jabie ni pu ashe she ka to ko shi zhe ji ni pu jabie traffic mahal ke ba kori zhe zero he ke husie ani pu refreshment ke se to ke ba ko shi no jabie zhe ji ni pu no audio visuals ko shi pete ko tim no ke ba kori zhe ji do he ko pri ke ke no ni pu nja pu chdo ke ba pete no jabie pete ko zhe ji cd poti ha no he ko put THEJA ke sangodi ni pu cha he ko THEJA no la bo ke le tu pe vi she ke le me nja pu ke no lu she ke le me she phe di pete ko khapian mo chu no shi di ZHAPU poti ha no shi ZHAPU za yes le mu he ko bun ke ko su se experience ka sala je di Jesus Christ ar hale ga ta so di chaya we amen TSALI TSALI KECHA HAULA KETHODIE EPNOFA ZHIA AWU AKIKRU SIRO UBC Thenuko Krotho SUNUNU UPUONUO SIRO PUONUO THAUNU BAYA KECHA PETE WORK BA PETE KENISE NIWA KELUSHIA MONIKO ZELIA WE KE SIRO UNI PEKRI KECHA U STATE KRISIKABA UGO CHIEF MINISTER KEPATAU NI PURIO ZHIRI WOKIKRU ZEDILER UGO ZEKEHUBA MUSULARU UNI PEKRI BAWE Ke kepenyofa kikrunu kerukre tho thau propie niponyo go tswade nipopo keche pete buri haule pesu siro hau hudi u thaunu hu pevisha mu uja ke vitomie chekelie chelie tena hasidie mefa tenye ke mi tomie ke de tho chanu to ya su ke medzimie nonyo go THEJA ngulia ugo kersom hathogo cheke bade mu chidi program nu ba ke chekin hidi tie u ponyo TSALI haunu ugo kersom hathochego poposie popodi ke therdi chike Chietiunu ugo ZHAPU ke Rio Thenuko Krotho go kinunu ron ke le chili the way sia puti selir
Jésus Christa or hakilizane chedo category 40 keze nipur shoke ba bilet sake ba wala kete ziseu ke benefits ya munigo ke hubrize ke ni susitsewe TSALI ha zedi UPUONUO pete ke luke sha susitsalasiya niko ke lula nipu tisia munio ke lu ha pomari we ke cha senyo petsoshia uko chedo kiku ke tu ke chenu ni forba pomie kiku ke tu ke mo ni forba nipu we kiku jencha petesi kiku thau petesi Salatie UPUONUO thau Vodi mijono UPUONUO thau baya ke jame ko zhe TSALI ha hari ni ko lawe UPUONUO pomie sathe mi cheke cheme ba de ni pu ni ke ko si salani la ke benefit ji ba pomie UPUONUO ba mo ke ta si ke che thau ni ba de ni pu we ni ko ke ko zo ke che se bete ko ke lucia musala TSALI ha ko bete ko la zo we ke che se beto ke che se ya uko ji puti ha si di UPUONUO la ke chati ba ni ba mu je do UPUONUO ko bu ba li di uko ke kri ko shi thali di japi uko UPUONUO ko ke che che do mu mi UPUONUO zao pudi ler ke le ko ni KECHA ni ke mengu ki ke chopo shi se ni pu ki ro quality ni ki krula ni mi che ki ke chopo ni di mi UPUONUO po chidi ni ki kru sema ye shi ni su no ni khala ke sape ni pu che ke le su chali je jiro uko ler ke le ko ke zidi UPUONUO ko la cha ke cha honu u hoki po te mi za ke chala u ke le ke kri ke chti ni di u zizi u chami shi mo rim heli mo ke chti ni ya de si ke chnu ho tu fudi che don ler ba li ro ni pu ki ni ke jo cha de mi UPUONUO ko la cha de ke cha THEJA ke ni THEJA chapi uko tsali ji ti mi UPUONUO thau nu ke chme ko ke cha se mo shaba musala ti uko ke cha nu japi uko tsodo mi no ke chme ko che do ni le ri ake haba li ro ni krno la ke cha tsali ji ni pa ho nu unu tepe sho mori udi je chile mo to zo shiri ni tseker no se di nu japi ni UPUONUO chile ni UPUONUO la cha ke li so se chili ji uko mi UPUONUO ko ni ko pette ba ni mo uko ke kri ko pette ko she thali no me mi no ko mi nu funu ko ke hu bri she thali di je do ke ze ke nu re di tie UPUONUO ko la cha ke tsi ha nu THEJA chapi uko tsi ke jo vali mo to ya ke choko ke jo phapi ke tsli di ula cha li ji uko chi ke ze me tsa ke cha tsli no me di mo ke zo tse ke sha ri ke do ke benefit ji ha ba ye ko puti ba do ha nu ke te ji se di mo zhen nu for ya we ye bu no TSALI ha chpe kripi he ko tsa ye ko bu nte ji le ke vi he ko bon gi no he ko ni le ke vi TSALI po tsa ye bu he ko za tse ke kralin we no tie ni bu TSALI ha ye ko bu no ni bu UPUONUO khe ke cho do ni bu pe he ko pe tha she ke talam pe si ye ko bu no UPUONUO rumor she ke cha no TSALI ha pe he ko pe tha she ke la pe si we ni bu he ko khe so le mo ye ko ru so le mo ye ko tse ke te so le mo to ya li ro no che do he ko mi no ko mi nu fu no ko ke jo pa pe he ko tsu ji de he ko che do ni bu ke ze ke nu freedom ho tsu nu for ke cha ha nu ye ko ja pi UPUONUO ko pe te tsi ya we ni bu he ko ke me ngu se ko bu ri cha di ni bu ke pe le krch di o ki kru se pe vi ke le he ko su se ngu ya so la ni bu no tie ri ke cha te ja ka pe mi UPUONUO ko tsu se ji ni bu ko bu ne te ja ke vi ko se di o ke lu jao lu pe vi su ne ko to la no ja pi ko tsu se ji o mi UPUONUO ho o ke re ni bu o ta tsu ho tu pu di Oki krobosho role motoliro no che do ke ko khape ko chshlie ne po no ko khrise che o me oki kruse sile mobaliro non hasipe ko chde ko pe thasde o ko bo oki kruse pe vile ko la khrise che no ni po ke ha khape me po no ko pe te chsh mo sala tie ni po oki kruse ke thape te bo ani po tenur no di hasifu nen ke ko fili ko la no ti he ko ke charin ne pe ko chsh che ni po sidi che do e ko ke ze ke ndur hedi chake shno ni po no healing bu ki krunu foli che ke jova ke le bu ki krunu foli che ke krete jabu ki krunu foli che ni po jehova no he ko ni po ki ro ke sha hono no he ko ke charin su che ki group or bu che do ni po jehova THEJA fuli mo THEJA mengule mu din za ke nga wa he che no ngo me ji di he ko ki cha ke sha ho ha ni po no he ko ke charin su che tie ni po o me o ki cruise di for ha ke ha ba o me o ki cruise di ni po fuli ke mori ba o me ni po jehova o ki cruise di ni po puti ha cha ke krip no pe vo ke che ba do no ngo me ji di ni po he ko ke cha ke la shi di no ni po ko kri shi di tie me po no ko bu ni po no o ki ke shi mo no ko pe le ke shi le tha ha no
ko lepe vidi nipu no pi uko pele shde sala ko bu ko responsibility how ha krewa mudi nipu ke pele no nipu me vi me chdi o jean ke vi me chdi lupe vidi nipu uki crusedi nke me tho chau no to shli ko to la no tie uko krihisha uko cheke tepesh mu nipu THEJA ke sakape ko tsa je din ki chayo we jo nipu ndi no ka ke shkem pedi he kon di how ha ri papie nipu me pono ko pe te ko tsa ya we uke pe nipu bu za ye ke cheki new bu por fu ke ko kapie ni ko tsi mu ni nu ke to miu che ke mi ti shi ke pele gino kristabu ni nu bali mu ni mebu kre ke ken le ke krinu bali ke to he ko su ke nu hedi chayo we ni ko bu ke me sa ko pe teze we si vu tsole ke ho po cha po ja por kre ju po ke su sili ke vi ke ko muli di ni ki ku sili ke to he ko su chayo we Hasindu si vot zole kelpo Krista ke kriu silidi ni butie ke penefobu ni ke tsuchidi ni kiku sidi poza yela ku preshe ke nitsidi ke ze ke no redim ha ko sidi Jesu Krista ha ke nizo ni chasiyawe wala ni vide ni kushi uguchi ka ke shinu ni puru so ke lieso se chili do sana ke hulio go ni opeje ko li do me Geze ke nur heba di ate ja chasdo dik peso thagi ke ba ke ma sa ke krini bu je hova he ko puti ba vda honu ka ke shnu no shoto di he ko to chini de ipu no sala he ko nu pho ke sala shiri he ko bu THEJA ke vi so ko Seyiekralie he ke vi those khapi no sholi ke to la no jabi pette ko tsa ke li chili ji ipu ka ke sha ke sikini no somo ukel hu hori sebu di intsa ke sha ipu ro sa ga bu mo zan no li ji no che do le tho che ke sha ko zo shebu ipu de tho che ke sha no THEJA ke sa ngu pre ke li chili we he ko bu ke ngu ke ni kakesha muke ni hakwa sidi medo nu nzayela sekele chlie tenadi keteze kapensidi Jesu Krista hakeni zundu chasiyawe amen Nego mi ponyo ko mu mi ponyo ko ke sigi mi ponyo puri ke kri ke za taunu mi ponyo tsbaya ke japete tira tinye perhe fedi ne ki kru khoya siro ki kru tekeje ya ke lu rove ri hakim hedi tira tinye ti kreze ke perhe ke za rize ke sevo ya mu sikim he ke za tu ni ri ke penofa o ko pete poni pu mu ko kroba ke za ha ha ni ko bu ha ha ro krala ke sa mu o ha go Vikhotuonuo Rükhielhou seje kize zasi kize yo bose chido mi ponyo vor ke ba pete pesisne ya hayo se kize ki nigo di ho Rükhielhou hause nigo remind chila ke saje kize se di nyoki
不是些接不地后呢，米不鸟吃的那个吧，不得不把不些他吃的，咱是个这还有他那个，咱们那边那个只是些么还有一类些个这吃的那个invite吃是为，米不鸟吃的那个吧，不得把不些他吃的么，你把呢？我给crew个啥，这里的个吧是个人不得，是他是的。对啦，个谁的玩吧，好是那比不里比么大一些。在手弄里面个不把啥事儿比的么？如果这里 program 呢，把个资金黑的，ZHAPU TSALI 今年是个Thenuko Thenuko Pfhe 波人那里头，是小呢阿婆阿个 KRÜTA Seyiekralie Theünuo，是小KETHODIE KEPHRÜ KEPHRÜ Kaisa Rio 是的 program 是哈个不是不的 KETHRÜ 那的，是那个里子里头，这 Thenuko 不可吃的 ZHAPU TSALI 给里拉斯个。
TSOVI kini UPUONUO TSOZHA no UPUONUO vor ke ba mo online no kehu ke ba ye nyu ko za no UPUONUO pete kelula siawe puti ke me ye ti hanu zo shiri awuri la share apua akekhe ze za yori se nyu ko ze ka za sile ki viti kha tsi ke la ke pe nyu pe je asidie me pe tenye no pu ke tse ke me thomie ke de tho chanu doya su ke me zimie nyo ko THEJA mulia u mi popo ke tse UPUONUO ke THEJA ke kridi u ke ameche homie dad homie apo homie father homie papa shidi u ke ameche zo aro u nagamismie baba suha sidi pokia deri baba ilali extends la bia shi pokela ya aro mu ajoro pokia apo shileche zo pusia deri su rizele mode shidi pokia baba idi pokia mu pizza share krisa share zo hago hari mi donu pula zo pokia zum hidi puga zo u ye ke zri tsaya hogyo deri THEJA suwe ala special se ke krila mona THEJA hawe hanye donu ke pero mu KECHRIE ke za ke ba hauri tsaya apu KECHRIE rakra ke segi puti ke mi yekir bizomo deri akelhunu pwe arali ke tsike rogori pete le mu kide buri po akhe bashi so go peteri rakrabaya apu leche mi po mu leche ya tsikize pudi poro penu bape kraza tsaya Puginu pacha keza sike liro urhe tsidi matsa mu metsake mohao puginu sile kezo shiri hokibo lenu pokro he ketsa tsake tsigi zo shiri aro patsakizu tsadi pomoho pekrazu tsadaya shidi atua aratsadi atua kredi diha krisatsa zo shiri apu ke koe deleken zo ha zaketsa atua suharile shidi atua aratsri baya mu ukrisa go hakya bazo go shiri sugori le bazo michezo mu po apue hokyo kehera kori family time ri baketula po koro alo suje po koro ze silero hake krila mudi pogacha znaketyo zaketyo hau fele ke po tsala thaya ke club na hiyo ke kununiro po machaki si thotsa sigatsala ap po gacha fele ke ho tsala thaya zaketula asa protsake baki zo shiri high school tiki shiri bahuri razati ki go po marathon race ko mori so ta ke tyo po silero po we kise zo shiri rana shiri adozo go tsebi atsa shiri abu bo meje ke pekro di ani zo gori tsele mu vile zo shiri mo zo shiri po kino azela vori po tyo zepela la pe atsa ke zo go tsi acho ke zo go po tyo pete seprelia higher secondary prokebaki zo shiri kisemezi basurugi coaching classes ko baya ke tsigi zo shiri po zenna ba zo shiri po tyo la shir ke tsa go breakfast ko she atifingori pete ke sebi atsa sidi aze coaching classes ko no ke tso go pete po tyo sepreso ya mu tstikiro hago se le KECHA zo gori poritsa moderi hago le pesu tsiki po KECHRIE hago nu takesa hago pete ngulie apu hanye ke pero ke tsa le KECHA akini to poliro hanye ke se wrestling WWE ha mo ke tsa hanye ni sia mo ba hori po hago mo hori ro ke se ba she puto wrestling do gori tse atsidi agisidi so go tsa taya mo so 하고 다게 저기는 소독이 아줄라 레리 포케 해겠어 거이츠라야 지디 운용력이 하 이래 하고 도고츠 우피키 해주고 뭐 기쁘기 써 거이츠 써 그걸 까봐 티 하고 레게 서기 앞에 뿌디 쓰는 모델이 뭐 티티
KETHIE LUKESOGINO, po actions gogino, po KEKHRIE APIKEKESO TAKESO AGO MULIE. Apo BGW. Aze poti pevo ketsa kono sheri shizokumo. Nka chagola no. Nke kregola siro nzazu gori lemodi mapete ala no. Shekeshe gola BGW we. Kepenyo fo THEJA bas si tu ya apo kevi popia atsa ketsela. Tela no vorke ba UPUONUO pete BGW ketseri puya. Nye KEKHRIE, nye sacrifices ko, mu nye kikrugola chasi balye, mu nye kikrugo tabye. Uke penyo pa chanu yosi kele la. Ke penyo pa THEJA ya shizo kumo. Ke penyo pa bunu kekwo. Asi ke Vikhotuonuo mu ke nipye nye UPUONUO pete zise kele tsele tena nye pete BGW. Achedo, Catholic unko kaza, Phizo. Ula kasujo, tupe, suru, versus DIEKEPU, tepfukatso. Ula kasujo, tupe, suru, DIEKEPU, tepfukatso. Runeliche, Hare Israel, Jehovah, unko kepenyefa, Jehovah pozo. Siro noe nmelupetese, nrofupetese mu nkekopetese Jehovah nkepenyefa krejo. Atye nki diekakesokopye nmelunu tuto. No npetese nyunyoko petadyo. Muno nkinubari, no chano dori, zizuri, siro no shiri, soko zebujo zujo. Noe zasi tsugajola sokopye njegi kejo. Musokopye nhinye dono ntike ritso tsujo. No soko tupye nkika chokogi mu nchare kogi sujo. Nikapishe. Nefa beziwe, shiketso ugo popodi, tajangu sele, kir shiketsula, yuhuburi umesenu upese kisekim hiri, 40 putigo, semenyu gashuna, pete bezie, ugo tietidi, dikeputi unu kirli de mu, chedo dikepu valiro, ugo kepatava, Sebu Meru, kepatava no, di Mary, mu programba pia, deri, chedori ugo to, mengudi, inke, keshiki, nisi di lavorle mu, DIEKEPU ZHAPU kono tajangu sele kitosu, Merabawe, Muno, Cordy put this again, Hosavabo, Mbanu Tassidi, Beziwe gets a Haketsebo, City, Besisaka Little. UPUONUO TSALI ke ni se di vorga ba petego ke lucia. Bahri UPUONUO chili lega ba ni chu to nu ko pi to ke zo. Ni pu zanu nu ke ni se ne wo ke lucia we. Program ke chego aki non UPUONUO TSALI no la course je di pu mo ara. Ah zanu ko pu ke to ko pu sia de kim he da this is go. Va la course di si da la a. Ani se di la court hale de way. You be seen so uni jununu, hanunusier, salam hakekra, hanunusilie. Mo salanu, uke ni zeke karibaya deri, what you were tabi torgans la asoko pete pulil hode.
Deri makekra uni sidi UBC ni korwe musla ukila kishiki. Ukrono ki lavor ke chikim hidi. Comfortable city lavor ke chiawe. Niko zeke huge cham hakekrano adi ke pum hodze zali ke chigo tenufu zali ke chigo shiri no ko zali ke che mori ZHAPU ke she Bible ke perpetego apudo ke to ke krasade pua ke dasusa mum hake krasili ke dasasri let away mo UBC nusa hake krake pubaya teacher ke pra Father's Day ko nuri hake krake pulia Siro Thenuko Krotho nuri hake krake pubaya ke jalanu apula do ke thagwa ke krola ke she bokim hidi pushido thake jizo hake saburi pula leke to bamude UBC nuwe Thenuko me pono TSALI sedi UPUONUO je rokrala pre ba me chene ko me peteri Thezakim hedi UPUONUO uzevorshi sacrificial sedi hardworking Mary sedi jiginu unko ZHAPU rnekele kemi cherise ziese resederi bononoko pe tekebie KECHA KRÜTA feminism munya leshike per pete ubu upinu thale KECHA pete ipkishiki ya peteri kesebi utsikisha UPUONUO kiteburi upi mesimu ukredi uzevorshi KECHA hakohari lela shidi UPUONUO gola u kepeno fepezie ikecheri lebawe mu mi pono chidi lerga babette nieko rmo seri mi pono chibazo KECHA hego sokos pugakraliamo Nico who gets there who shall am deri kralabawe catches the seri pushiawe. Musala kepenovu japie, Nico tsasha. Nico matom hachikunuri, Jasha, Kivike sharo, Kivike chari pinego tsidi, Nico buki krashdi. Pike chow chavo, Kepenova THEJA sedi chavo, Liatine get sedi Nico, Kepenofiki chashi away. Deri aho puke taki. Nheri Nino yo pusha de deri. Mi purisi ke chasa bazo munhe deri mi poke niezo sheri manu. Ni ponoa uke penofa kreke prike lunu tu shile mokedala. Hanu nienu ernuke mo mori nienuke krasho hotoya liro. Chedo Ugo ke juri vashwali. Nipu zanu ramozo shiri ugo ke jo vashwali. Musiri pupuri no poke jo vashwaketa. Susa siri ponur to damu nori nure to ya ke jasusa nunu relili keta. Ke jo vaketsu ke li hauha ke relinguli ya isi. Ke jo vaketsu li hauha che puzati zomunya emotional zatiri ro fakitsatiri ke relinguli ya. Muslim ha krobunu sikije grupo to ya liro once and for all ke jova ke tsika wasasuri chwali liro ha ke kra vili ke to sasuri pelewe ke jova ke tsa ke leginu nu ke shhovo ya ke ja mu ke jova le modi su tesi ke ba ununu sibaliro KECHA poe sho holy modalio cancerous for the yakimpi. Pakereka gra lavor dali sala. Ke jova ke le hauha recrashiri vi. Chili morshowe. Muri. Tiedo kino Americano. Lashada yobo parbamu. Tichi hoyo de deri. Indiano prince molo. Sala dollar no balos la pomarese. Liri haya hari potaito liro. Forgiving my father. Forgiving myself. Ige lashada yobo. Haya. Indiano prince mozilla uri prelish obala there synopsis no yo muli ya internet no munyo tomo hoshirivi pori po poliro poke lukim hakrubo pono fe mengu seder muli mogadas kosa sala no puesu ponu shasedo ya derike jof how more so gela pori ke jof va geleshda yo tusha so see forgiving my father forgiving myself ijiro Pori potopoke lunu author Pori poke lunu makrobo decision maker krowa musidi regret krobotoya
Kepenofe porque jo vashavagata po Phizo. Deri poto porque jo vali moto ya KECHA. Ayo bo regret mori guilty o to ya KECHA susa pori sivor. Deri lesha da how tukeshana no pori potori porque jo vagele. Kepenofa ke jo vashadaro atori ake jo vali mor KECHA. Mo sigejala forgiving how aki debri meyeshi ke just suri push away. Salam hanu nichugi impoe. No pogino mer sederi hagrobo muzole mota ke Nino expectations grobo nguro no tie no go giwe so go chibi go zishido ke just leshero hakifike grapari zo ke do suri lewi nichumi ha hakere where Chielie genji ke sige ledo yamo deri unichugi ukrono gi ha go expectedly Sato ya KECHA, KEKHRIE puri KEKHRIE game he. There in each make it over high KECHA boya. Aya apu up yeshati at second bushinele also anitor. Ruffle my hair. Put me hug me, Sichagro boya. Mori apohini to kote getting his akinitole. Sigachagro boya. Mori am hato chappy village, they can over apu session sele. Sigacha mengu. Uke mengu sikije KEKHRIE deri uke mengu sikije grupo paya deri chat socially mogadala ukwe renumu ya musalati no me pono chidi work ba moni no ne kiki ba lo kichego no mengu sedengule mogadasa gosa no chibi no go tsiji sileliro pake praki kuwe unikecha mun no gori unikecha nguli ke to susa pelewe Atie abum hanu topic po ke sebike do title yo kasaje liro habi. The urgency of the revival of fatherhood in the last days. Sikeji yo pusanya. Revival of fatherhood. Me pono ke ha chepe rila ke she. Me pono ke ha chepe vila ke she. Chepe rila ke she ha semor sho bigeda ha pusanya tha. Ugo Malachi chapter 10 verse pingu musukroking ulia KECHA. Pocha yo Jehovah TSALI KECHA isi. Hurry Jehovah TSALI KECHA muke mere kechu ke worm hoze. Elijah sese ke siu ke zeshido. Poi me pono nu chelabie UPUONUO gishido. Ziu UPUONUO nu chelabie UPUONUO gishido. Size rasese work Giju pekawa moleketola isi Malachi ko die pengu musukroki. So si look po kere surunuri hame tuzubo tula. Po Israel ko kekra nu chike dilapie ni pu ugo kepe no fakitza shishido. Siro po Elijah rofa mu keko sedi ni pu mozuri voto. Me pono ko nu chel ke dilapie me nono ko gishido. Mu me diezea ke moko nu chel ke dipie ke me tom hasitza shishido. Isi. Hakimidi. Revival of fatherhood in the last days me ye torba kecha. Seyo bu kada moliketola. Community bu society bu kala kam ta moliketola. Reseu vorli moketola me pono bu unume lupi se me no me holashe si ketoleshe mu me no go buri unume lupi se me pono tsalashe isi English nuliro nego ni chuza go siro go ishimo to turn the hearts of the fathers to the children siho and to turn the hearts of the children to the fathers so that curse will not come to the world sijubu puhu musala titiu no me hoshiliro me pono tau cheperila morso bigeja ugo society me hosliro haka prano pogere ni bageda there katide mulo it just ke merasus a new way musala tiunu fatherhood revival of fatherhood how le resolution tawe nichino mebo me no nichino mebo tigi ka ba po sile ke vi ke retha chauliro kijinu popo ginu siliashi. A child's
concept of Heavenly Father is first formed through earthly father. Hatte bo me pono to me ye ga ba. Me no no ko kepeno fusili Heavenly Father concept ke to yo sili ke biuro min pono ko ki ba ga ja hau ha. Uya mu ha ze pastor ke ni levi ti ki DIEKEPU mi bo go ke hunu vor pia edilio ke jo picha za go por krava me che pori hau pu se ya. Ni chuno me po ke peno fusili ke bi ke to li ro 기준을 뽑기는 개크기는 누실비 이시 게니올리로 earthly fathers represent heavenly father to his children and presents them back to God. 시게주 보리뿌야 기준을 메포노고에 개페노프 수시디 보노노고 메호테게바야 무시디 우고 차탈라비에 디기가바 보기 츠라시야 이시 Have earthly fathers represent heavenly father to his children and presents them back to God. How has stewardship came here to Pubade? Nhova pastor Visato stewardship environmental din here how ha pusha ari online nunu reneba. Stewardship of all God's creation care igejabo pusha. Mo ononori kepenofepi utsukesha how ha stewardship. Tekero la pie putz ke she seven no pie putz la ke she how hari rofa ke needs to no go with how environmental kiri musala how ha lepesu session more so we ke seuliro godly fathers reflect the image and character of God before his children ki tebri me yeshi ki jenu ke benofa krake pri obwe DIEKEPU Jalesoü Yhoshü tabi bononogo kiyashi. Godly fathers reflect the image and character of God before his children. Me pono tauki debri meyebashi kepenofa minu. Mu kepenofa ki debonigo expect chabashi kejasasari lesheruvi. Mu haunigo bonigo tonigo keko human power nunu chinuba mo human strength nunu. Deri ugo kereki tonu nguli gada kimhi where Joshua gada ordained to control the world, to replenish the earth, to have dominion over the world. Sikeje pongmusha de musala kepenofe nego petobie nego kenhebie ordained ki KRÜTA chikesha hauha ki debri nego tame yegeje bunu tashi kepenofe nego mirror ki krugori nego mirror bawe. Franklin Graham, Billy Graham no liro pukeja apo we kepenofe krike prike lunul hugejala a Bible prelekejigi a Bible sire motole sidipu otopoze pukeja apo we kepenofe krike prijorli nul hugejala a Bible prelero kepenofe ze puri sire mole sikejibu derike krista tepo mohosheli ro hanu kijenu popoe kepele ke lul hubie ponono ko petkeso modali ro nichuko Sunday school teacher mori ke krime hoy uki God loves you, Heavenly Father loves you kepenofe nego kriawe tigi kapat nego poe nego kriawe ke sepuke siki no haya hala Hapuri pochasili mutja. A distant Heavenly Father de mesa. A cold Heavenly Father de me. Po hapo lele modaya ke jasusa. Kidiga liro. Kijenu popoe. Ke kre. Ke penofa kre ke pri ke lul hubie. Pobo me tamoda ke ja. Pobo simoda ke jala no poe. Heavenly Father ke shiki. Po peche segaba ke penofa boda mokishi. Sita livi isi. Sitalivi, me kutte gizebo. Tiki kebab, apori me kutte here apokim hidi. Sitali givi, gimi chebagaja, sigejebo buwe. Martin Luther, founder of the Reformation. Martin Luther, pugeja, potopoze pugeja. Lashadano, potopoze pugeja. Ori punhichuki,
popoe ke pele ke lulu tupi pope ke shemo ke tala poni chuki poe tiki ka ba apo ke chasu sa po chale reshe ola reshe she di ke no sa tenu ke peno fe beziri ke hununu Sunday school no more shi ke tsokro no meche pori ke no no siliesi ke peno fe tiki ka ba ke peno fe po kriya ga cha le poni chuki zo po su le le reshe ke chipo uya Sekem hedi nagami nono yo buri has teacher ke krafode der achir grabazo po testimony puge pori pon hichugi popo we zukre se ki krita zada shidi popo di po safa zeda sala po se ke ke zel huge ke cresus metamo mo pon hichugi sala ke penofo po ke cresu po chau le resishi deri po su situdi youth with a mission nouveau Nico youth with a mission nouveau que jamais voit que tamé ba pito soon course you boliro the fatherhood of God si mu the fatherhood of God's course no yo pues section no aya que peno fa tiki ka ba apo hadde bo akreme que je pues zenu lelishe que je po testimony si que je pu musalano no mi pono tha haki debri me ba shi que je Nico que peno fa represent di ni no take ba ya que sa Nico que peno fa mu po character reflect ba ya que sa你弄那个么子，热世界个这是属于历史要为，你个头来别说啥世界个这。Bible no biblical reference to fatherhood, how ha liro lesha dapo no Dave Simons个这不tu个是 dad the family coach，一个这tu个是 lesha dapo no separ。Fatherhood 个这 reference liro 1190些，你不的贵不的 hit 4 times fatherhood，这不个这，么。Reference to motherhood lo Christedi hesoropingu. Mekruno parenthood kechuliro va seresu bushi. Musala how liro reference hakwa liro original language nunu praba Greek, Aramaic, Mori Hebrews. Original language nunu mi pono fatherhood kechu sesse 1190 times. Musala hakwa leshiro. He debri kepeno famoza mi pono tau me yeshi ke jeri lesa shiri biba. Apo ke shiki mhedi mi kijenu mi pono poe. Ke peno furhu mu po jor liu reflect chibi pono nogo kia ke je po chao ba sashi ke dola teze yo pushido. Ugo lukere pengunu. Jeketa no zenguli ya. Jeketa no zese ugo peterisi musala poti utabi torge jela ateze upete pulhore. Deri jeketa no zepu ke shigi mi pono ke vi po mu pono ke nie zepu she. Mu hanu nichu we erjiri geri popo ke pokaye go chali di toda mu sidi vo ke meje segele ze go si hevo fegeje. Deri po ke meje segele ge po aya apo kinu sam hape teba po ki togorzo shiri ukel ho zeba ke anu ke meje jepe mer rape shia da wade. Poki lavodo. Isidi pue toseli di poki lavo ke je zeu. Musidi pue avodia ke jo chado. Sidi vo. Siru po pue tisone kijenu tadi po no lavor musidi feta ya meje. Senheri po kijenu feta. Ru volu zadi mi yo wo ke jengu. Ano da mudi ha ke je me ho daru po no de. Sela po tavi sevodi po no Fore si tavo di pono jepine. Pono po che jo chava. Pichumi po tavi bi sizo to che just ki debris ha po teviri zalivi. Le poni torge da no po tavi se ta se to de. Stigi su unyari chasse ja se ya ropes. Sandalry se ya. Stigi how Bible tigi. Deri po che tevi ko program da di tavi se di pono jepile. Sidi, when Fusteto da Michida Noro, Sala, Public Vitosaversity, Boje Casaversity, symbol of sonship, Bo Pikuka Sasaversity, you see. Musidi, me to dono gave it to your fatted calves, yo. But shock a shot on the head, Chielie. Ugo says on Mezedi, you need way. Ano Jidaru, Mulalide, Ano Shidaru. Hilale de isi. Jisue hanu
Kepeno Pfhe ke pumame krea we ke hawa temego ki pushimu temego ke pumame krea le ige jebo le da livi ke pumame kepeno Pfhe ke pumame krea shimu blank faces nde kim hya sida livi jla jisue me pono ke vipo sedi takeshiri haim hele ke kepeno Pfhe ke pumame krea we suha to drive home the point that God loves sinners. Jesus used the example of a good father. A loving father, a compassionate father, a forgiving father. How sedi reflect chegeja kepenofe hamhedi kepumame kriawe. Meponobo se example chidi kepenofe hyu tashile. Kepenofe image tashile. Musu pushero temego podirne gabagora ndeha keto tuzo kichehi ponu lela lele si musala mi pono ke fibo chekesha haki deburi pomareshi unono gomhoza kepeno for hus telele geje mori ugo ke hupozo shiri ugo ke pumami peteri ke pumami shiri war samhedi auha ugori kepeno for hakdebo ukrime kepen mi pono haki deburi me prome voidi Pono lover pukejo chagele tiki sile ponyago sever sile uba headway celebration chadi celebrate chado usiazano mezedi sakem he ke pumame poe ke peno siliri pukejo siliri praliri ke peno fuki lover kechen here verse kerpingu teni ngulia holuk the heavens rejoice for a saved sinner tigi pet te unia we ke pumame po lover ke diki isidi pule musu po chao ke peno furiu tashake to la mi pono po sedi tashale ke jusasa musala mi pono po tau ki de po me yeshi hoki bogo tezeu haki anu kawaya deri hoyo verse prosakeli ro jekeda no zuriu ze hoyo mulia popo we poni sedi pono jekeda la celebrate chidi shiba po zuriu kinu lermede an ashezeu ertir gegeto di voru apowe he shebe haibada ha akinu le ho sida we attitude big brother syndrome ya ham hedi po poni moda kinu le moda sla popo ya ta party forliche nchezeu jidaro ngula le dele ngo ke zedi uniba jole forliche sidipu deri pichu we no Allah haige buri kone buri chimo andi zedi base ige jebo buda slapon popoliro ano nosa akiki basiazo avie tesa invizole tezo chikya no kawa ugori hokipo jigeta no zriu kemhedi uke kru chike bada yamukishi uke kru metti bada yamukishi uke penofo uke kru me prome voi Ape uke jope devashia gramodaya ubupono tono chalalia digi kechache keri cheze kaye uzushia sla ugo ni se di borbade deri hokibo ugori uzuri ukim hedi ke Christmas metti krafabada yamushi yejuburi le hokibo ugori hate me jusa ke hunuji do kinubore asa teze tono bade Kidi poseke me yese bada. Sike jogo boi ke prejo todo boi bada emo kishi. Mori me poe ke hu KETHODIE poke jo praledi ke hunulaler. Eri tieze zebo pozebo pula di pubu ke tekole mo seke je. Gossip chela ge je. Ugo me ke krewe. Chake me tikar. Deri ke penofu ke kre me pono ke vivo. Onono ke krewe me prome voyage how hari lela shiri vibawe sala me pono ke pento for him tashiya tese ke kripo nungula ke le ibrigo kereki nie sorunu kera po ke zomo hola shiro ke pento fe pono no go kredi petchiri petaya isi der pet me podir ke thole shiro pressure ai ukrero kidi upetchiri upetada sidali vige jala ke thole she Ka nigo ponogori tieze nigo kredi nigo petchiri nigo petaso vozo mugia verse so no ger pono no hoshiro hanuri mi pono po seri ke peno fe
Ukredi petchidi upetaya ho. Me ponori unono discipline chidi upetaya kejaki me pono ke vipo zepulasha. A disciplining father reflects the heavenly father's disciplining his children. Sigejepo mula lele. Musala me pono ke vipo pono no petaya keja discipline cheya keja we. Kepe no fe delegated authority people zigeshila pwe su chiba. Po responsibility su chiba. Musala kepe no fe ukredi upetaya keja ke me. Upono kuri tieze ukredi upechidi upetavorzo. Ibrigo kergini solun kerpo. Kepe no fe riu tabie nogo keba keja. Hamhe ho. Mbuvili ke dola nveshe ho. Sigeja. Mo how prekare kejeki unumesa how prekare liro discipline chegesheki cheya unimoya. Dari posiu liro harvest of righteousness and peace ho. Discipline chegesha silva harvest of peace and righteousness she. Posiu liro kemie tokelu kemie tosiu paraya nune siu kikunuvoraya. 이게 게임해 보고요. passage 하요누리 메포노 포세디 타케 치셔 그저 레슬리로 기데브리 메예시 disciplining how hari ke 크리누누 우베페 쇼아누 바모 데리 ke 크리누누 앙 크리딤 버셔호 for disobedience and defiance, not for accidental things. So like family ministry nu DIEKEPU ya keja author se ya keja tobo Dr. James Dobson hakim hi kejibu pusher police danu. Parents who love their children will discipline them as God's ordained responsibility. How fortunate is the boy or girl whose father still comprehends this timeless concept, the Creator's blueprint for a successful home. Isi home. Musala tie. Uno no pocha hausili to mushi. Uge no fe ukredi po pichesili liro. Uge no fe ukredi upetaya ho keju. Nde kepe no fe akredi apetaya. Kegla mene apowe anichuki akredi apeta apechidi apetase kejla. Atie vile de we. Sikeju pori leli to mushi. Zetiunu discipline hauha. Kim hibashi keju utu zeri leisure review we. Sisi mati tenie tepfunu kerepo ke zori me hola shiliro chache sironguli to kashido fuche sironguli to kikake tuyezo che siro ke kashido ke penofegi ke chachiliro hake vipe tenguli to isisha deri temigo toreni hao sigeju brileta livi haizome hape tenguli to le sigeju brileta livi muslano no verse to continue securely ro ketholeshe pusha ga nigo pono sobo nikrda charo ke tieshibi putsiya ga sidipu khosharo dinhe shibe nino no ziyame nigo temike shomego tori kata cheme tori nino no hake fise nino no go znyaro digi ga ban nigo po kidim hake vi petese nigo zmoda sekjibo pulasha God the provider. And the Father who provides reflects God, the provider of all good things. Where semorgasho tete. Ulavike lokosa utsupuwe. Deri. Unitsko. Nekradamu kosa unitsko de. Unitsko. Uponori sedi utsupi. Temiezori. Muchilere bazori se utsuya. Sili rotigi kabao pora hazipi utsuli me. Su pulashe. Sala, me pono ke vipo a provider for the family. How ha kepeno for you, o character reflect chegaba how haring muliwe. Siro, ketolese, me pono po viwe, po mato shekrilewe, po am hanisewe, igejepo pugeshiki sekianu kawayamo ketolese. O kepeno fe. La lady poki krunu poe ki membashi ke just suri pushisi. Ugo jobless numulia. Job. Temie. A faithful father. Sikejabo. A perfect man. Sikejapuho. Perfect hayori. Vitsi. Kejabo seho ketoleshe. Mo poem hanise. Po tunogo po kutgo po
te kono ko nge ke je ba. See, there's a kiano kamo. Next verses, where tison he city, pono no gola, getero soshapi ukepeno futsia. You see. Rososhapi kepeno futsia, pono no go, mapodo ishidi uko ke pumaburi chada mushi ke jela pwe. Kepeno fu, getero soshapi kepeno futsia. Father, the priest of the family. Father is the spiritual head of the family. How nuring mulie. As Jesus is the high priest, interceding for us before his God. Kepeno for you, tabi uke la geshe. How nuring mulie we. 之前 Noah 做 shiri, 自己 work 这个 Noah 在 house 做 shiri, where 地所那个里去，我皮记着杜里木，记着个时候杜里木，rosso babo 吃里的，我记 cruzeri 个 penofer 所那个这吃。Father is the spiritual head of the family. How ha ukuri mi pono ke she go how hari lela shirivi the priest of the home. Ki cruzievo. Is how hari leshe. Zero Abraham ke hunuri ham hezo. Pue pono no ko petapie. Ke penofer krke prino kasili ke vi ke penofer nguva ke jela. Bobo seye ke sabo krshito. Isi ke je pongu. Musala no how no mahako hapete ko me hokerli ro. The earthly father, the godly earthly father, reflects heavenly father's image and character because as God is a loving, forgiving God, the father is a loving, should be a loving, forgiving, compassionate father on earth. As God disciplines his children for their good, earthly father, godly father disciplines his children, reflecting the image of God. As God is the provider, Jehovah Jireh, of all good things, the Father provides for his children all their needs. As Christ is the high priest interceding for us, the Father is the priest of the family, the spiritual leader of the family. Hakim heidinunu me pono tapwe, kepeno furhu tabe pokiku. Keba morgasho mu keba yakija. Bota haigijibo kepenofe kabi botsigishe. Jedo lela pesushiri. Hugo taome yes says kepenofe moza. We are accountable to God. Konebo kepenofe how accountable how haketolageto susuri leshuri vi. See little fatherhood hat debo me ye little dom hidi practically how ha chida. Yajiburi levalivi. Practically kim hedi chada me thore iliro kepeta fe pressure de pula ke sjo soru de nuvo tepfunu pusha de ham hedi nego chudule me pono ke chunu ham hedi chudule ke je instructions kapebi seshwa de hauliro nego levaliro pula ke sjo haunu me hobaliro first few verses koliro piesedi me pono address sho me prono address sho Neko nupe tese, neko ke kope tese, neko rofupe tese kepe no fukreto. Mu adye kakeshu, piese, neko melunu toto. So the first few verses liro, mi pronogo, mi ponogo, cheshe. Wem hapo bamo liro susedi mitzliamo. Sala, kepe no fudienu, pugeche, neko hyperilije. Kepenofer kreke pri nu huperishalije. Sidi kepenofer diego be niego melunu tolije. Sidi keyebe niego nonogo tsilije. Keshunu. So and the next few verses ngugelie. Juri bari siri tori kecha hauliro reference to lifestyle. Daily lifestyle. Not just one session for you peta segeshu theory modi. Your whole lifestyle how nu nienonobu nimudole kecha how nu juri bari siri turi unpecha sedi nonogo petado isi lifestyle hodzul hupe pekke gesha Christian values mori kepeleze mori kepenofus kim hashi kecha hupe ukobo mule kevi bele kevi upono sigeje hyu nu ne kwa petado le sigeje popu
Mu ibrime no goliro. Spiritual education for the children liro life oriented yashi. Not information oriented only. Not only information oriented, they life oriented. Uko zel hudi, uko petageja. Uko bu sili kevi nginu kepeno fujorli. Christian values ko nginu ngugeja how hashi. Uko nagame ko liro kimhi bashi. Uke lununu how ha life oriented Christian education bamo, spiritual education bamo. Most of it are information oriented. Kepenofa ZHAPU, kepenofa suri samar shazo. It's not just theory. You will play out your life before your children. Mu ibrime no how ha chasise. How ha chasise gajala uko kelhu liro resilience. Metise. Uko kepele kelhu. Salano no me kronogo unonogo ze uko chathageje betageje hauha. Mu unonogo mhozunu kepena fujor ligo image betagetola hupeke morosho geje. Original language how no pugeje uko tengi deno liro English no translate chepar geje teach your children chego. Paradaya, petasale, mu petasale, sidamata, uko kelero, what a class teacher, petagajo mori college no lecture board. Tamai waraya. The original language know how pugabao liro. It's like a coach she. Petasale, liro like a coach, like a football coach. Football coach, where nobody football training go yozeri, negosile, zile, pobano petavamo. Poro ukozavodi football ground no Chile takodi Chile KRÜTA referee kusha no KRÜTA sikeja Chile rovia tsade coaching original language Greek Hebrew Aramaic konulira original language how coach she. The father is a coach, a trainer, not a theory teacher only. Suri sazo deri hamishi sala coach. Sala nha lesha dabo pugeshu liro Dave Simons liro po buku title liro Dad the family coach siho. Dad the family coach. Coach po kem hidi uko petagesha inkel huru no. Sigeju po nguli ho. Sala coach how ha meyese ka ba nguli. Mu coach how ha chida liro uti uja kasumodi chili kenjude. Sala uti uja how ha kasumodi upetu unono ko se Getosusa values ko petagetosusa resede. Curious omodi coach mos. Kada ha nguli we. Musala how ha utiuja semors kada how ha nguli mu how liro ke krami ze pulala jo bochada de books kono deri research ugo nagame liro research ko chabaya mo gazlam hapo data po push reseda ya de ke krame no liro research ko chase ya even Christians musala research po chegeja how no me pono pwe poti po time ki devo sedi unono go tsvaya shi ge research yo bo chesi Krotho pwe musidi with recordings and tappings and all this city me ki krupo UPUONUO ki depo meaningful interaction, meaningful conversation, unono zedi chiashi konheponu. So research shigitigi average ngogeliro 37 seconds. So deshi 37 seconds only in a day between the father and the children. Conversation, meaningful interaction. So muli deshi research no. So aya 37 seconds ome. Kejepo level review go. Dari nagame kikuri kimhishi. Kimhibashi, meaningful interaction. Kikruko body me po no newspaper praba, me po mobile phone praba, kerchimagaba, quamuho. Dari face to face, meaningful interaction. Values in that. 37 seconds, Americano. Siliro nagame kimhibashi geja unko research muzla silil hode. Dari me fupo hadza akipu geja.
누누 호요 텔리비 무시 왜 뿌게자 아야 해고 기꾸는 해고 뽀모 뽀노는 거 개셀야몰래 시디야 기쁘 하이도 미나리죠 아야 우고 볼리로 메리무 메리세무 오페레고 보이니아즈라 대파면 노버로 니 죽어세다 기세세로 니 죽어 나 시키는 거가 돌아 저로 맞저 티핀 거 쳐다리 빠테니 뿌티 따라모서 뽀뽀에 보면 노져서 우고 도가다 신우 버야래 시리아 시디 해고 빠이게 살이 뭐저 뜨니에 호시 도미르시사 37 seconds we bomb in here Utogi KRÜTA leshdi meaningful interaction conversation face to face not Facebook face to face kerchege minute kichu no gatsliaga no get just sri leshri vibawe howli ro meaningful interaction hakoli ro relationship build chmor sogedla bonding chmor sogedla hawha semor sodaya hawha utiusha su kasmor sogeda su ngulia how nu me hoba ge jege mi poem ha ke si mi poe buge je jetiu nu computer go mobile phones go gadgets go TVs computer games mobile game hago ha mekro thau nu thadele je bu hago ha mekro go thau mekro mu no ker chba ke je meseu computer games mobile games TV all kinds of gadgets technology hago mekro thau nu thadele sidi pokro no ker chamdele Sigejobo, Hakesimi Bobu, Kim Heshi, Unagameno Gori, Kim Hebashi. More Salano no Tietuno, Nichugo, U values Goliro, Hakuno for Badele, U values Goliro, Kiju values go, Meho Bayagasala, U values go, Hanu for Badele. Mecrono, Christian values go, but Tashaba gets a few mobiles go no, Muli, whatever, computer go no Muli, TV go no. Uko values of get such a fatherly, Chidipu, Ketotu. How to pick a cube there, how may yet Torvagaza control some of Bagaja, how as by itself, session for TSALI give Baya. Anyway, Sala, how may hosted Christian values, Ukronogi Nuki Yelamoro, gadgets Hakoe, Casilish, that's a relation we hope. European court no judge where. Court nu cases were Toria. Juvenile delinquency cases go youth crimes and law breaking. Signature for Priyagasala could do court session nu. Ponomias, Sedino, Micronoco, Roshasi. Mupopugaja, judge pondia, secular judge for the how. Pugaja Nigo, Micronoco, Niano Petagaja, have vocaperim Himadale, Sidipu. Have for Perijasa, Ujo Baba Kasamu Pochapu, Kasur Shiaze. Terry, Nego Hakimidi Nego no Petabale. Terry, Nego no Noliro, Rofriki Nile, emotional canile, mental canile, Chirpuzomale. Salanigo, oh, Tevocaperim Hidini no Perida Hije. Terry, spiritual education, spiritual care Casalije, emotional, mental care Casalije. Beyond food and a place to sleep. There hakim hebata munye, Gajapuri, Nagamiri hakim hebata munye, Europe Nuzamunye, Gajapuri, Leshrivi. How much time do we give for spiritual, emotional, mental care? Yakila munye ukwe tefo moketsala. Musala hakim hedi. Le morgesho, Urofa, Haulano nutie, Rofa mental emotion go take but Sada mutekeli, Mubagalatie, Nichugo, depression no talem, Haidagaja, depression no lem, Haidagaja, suicidal thoughts, for my Mori society Tadavadaga, Mu, very prone to violence. Kidiga, Liro, spiritual care, mental, emotional care, Hagoha, take care Mogatala. Haibada get a Hakesimi, Puyawe. Sasia, Miezebo put Sita the Haderi Kakramia, Kijanu, State Bunu, Stadio Bunu,
crimes krathore city crimes krathore dinano ke deki gori ke sudeshi city basali lobade ne overflowing crimes krathore sala police department ke shagoe ke hubu ke city police department ke shago je ke city kim heda haugo to media how control chile dumha city ko ja te kerche policy matters strategic matters ko kerche chba hake kriri kerche si badi ko telanu resolution ki ge jogro bo parshi ne o thole li bi mushi uko resolution ke ja to bo mo tha ke uko me krono ko ki la bo de ke uko bu kindly teach their children respect for authority. THEJA, Kevigo, Metziligeto, more values of life. Me crono give for the pula to keugo, Sigajaba resolution no parishe. Me crono gi lavodo, Molirongo Chielie so there. Me hoyo, Sir La Parsodo, Makesha, crimes the Mohoyo, de Sugote make a Tau Chivalije, Ketako Chivalimu, me crabu vishije, Zero police department here manage livile, Sigager Ribunu, K. Mecrono Lavodo. Secular government department Potori hat debo, Mecrono Muba Liro. Secular department, Mubahuri police department. Ugo many uniforms or your prisayas on there. Ugo Karayazala, Hago Hari Unu soften there. Mecrono Lavo request to K. Unhi Chunu Betabi Ubu, THEJA. THEJA Medzile Mumhaki V values ke V Mula Legatola Siligatola Mecrono request to Ungo. She departed resolution Liro. Musala secular government department Haigiju Potori Sudebo Lebaro Uo Kepele Mekrotogo. How ha family fatherhood how ha lepesus semu kepatas kepula morrison here getri oh research ke me kemezako ni no ne kiki balo ke jigo kidebri how ha sipezili movie vi ge how hari le la shije ge bu shwe ke krila manje society we kim hebashi su me hola voro KRÜTA kim hebashi ke just no nguli ya ke krila manje theme ke shori theme ke viuri KRÜTA bunu par prezo musala KRÜTA vibaro community revibaya society vibaya mu kiju revilito mu how ha kepeno firm haru genesis ke rikito nungu ke liuzo KRÜTA smallest unit of the society nu se dela moro haizodi omhogi nu cheligenje ke ja haringule we sala o society bu vinya o se bu vinya liro revival of family life revival of fatherhood motherhood hagoha meyes se gaba mo hagoha ke peteri ke penofa dienu parva ke ja sangule we musala mi ponogo ke penofa Niko lepe niko mengusse vamo niko lepe viseri nikiku kapi niko tshe ni no kapi niko tshe we God thinks highly of you. God thinks highly of fatherhood. His hope is there in fatherhood. Kecheleshipi sidi lepe sushidi niem hato your primary responsibility before all other jobs is your family. Your fatherhood. This is your primary responsibility before all other responsibilities. So your relationship. This is your primary responsibility and duty. This is your family, your children, is your first mission field. How mission field career told. There will be other mission fields. Kehu mission field, society mission field. Basato. This is your first mission field. Others follow. Can become quite overwhelming. Salanu kepenofe, okimi fubo kapi putse. Poke krohi fubo, o diesefubo kapi
不只是不发的和讨论特别危险的多啦，特别对呢 responsible给不能发不被那个时候呢，被对呢不可以是那个维护卡别不只是为没给面那个，是啦乌不瑞，我们不能可以别，你这个不可以别，不给不能发么事。面包那给微博吃里多给这是来什么说给这如果是来是微博为如果给啥的给面包也是如果头个给做什么说包为二呀头给做把子为啊头那个这那副我说个么些每个闺蜜不会不拉给吃什么呀这别来么每个闺蜜不拉吃包为头为对不不做什么了，不什么了，对吧？了，不那茶吧就什么，给闺蜜不会不那茶吧给都别了么？是啦，你给面那个人，我能分到那给吃什么什么喂？不给个不是个这，给别那分好是他给里面不吃的，我妈同那一起亏了，若非给这的给咕噜，不给是给没，给亏不吃个了，我那个 discipline 吃了给不。我 provide for the family 吃里给we，我若非给这点个刀吃里给we，我 the coach of the family，the coach of the children， 我不还个我本来个什么头个 ，all reflecting God's image and character， 好吃里个多啦，我给这点，还来别说啥什么什么喂，这是不需要喂，你不加别那个，你不能够分个把个别带子是的。是这个里面不，给别人服务，为为 good and faithful servant， 给这看见不？吃那个多了，你不加别带个子事情，对不对？我不得给这些他那边家里苦苦的一点手，也搞给钱了对了，好给这个里来的没？不得给这些他来的没？给这次里了，给么啥给你不讲吧？
die holu kapi hego tsike she jedo ibu hego kapi die nu tsike sana siyewe no hego kuhi sidi hego bu sidi gilhunu ibu hego chata chini gdona no jedo jabi bettego tsike ni tsibiji hego chi ibu hego kapi ntshe masikim hedi tola podo hego gizunul hunaki pinu ibu hego bu ndiubi ibu hego chata chini inferenali di me jivoni gdona ibu no bettego kuhi shimu mawasi shi jedo 이부 것이 그게 살아서게 되지 하고 그때 가비엠 베네시야위 니부 지수 크리스타 기누게 바 무게 메시우 우게 베네포게 크리에 무게 메선로 포크토부 니고 베때 제방게 되지 아멘 바나리비데 아파체 오세디게 비시게 리서서 칠리다 지도 테누코 크로토 게세고 무 테누코 크로토에드 하토체고 게세 메노시디기 후 부분이 보리게 후 니리 무 대장무게리라 bettego bezie ke cha se pushya we siroji uko patochi ko chili di chazu praliro cha he ke sepi ba Thenuko Krotho uke Nino cha he su se ke se de slaki hu pori ke pe cross mu honi ho ke lu ke cha su se chasji uko puti petenu ke pushya ke che ke mhidi pa ke re go nyo pe jiri jibli hall cha te philiro nyo go pishi se do sidi pushinu par ke che ko bu pa di ha ke ha no ke pe kolervi ke to se ke pe sila shawi vor ke zed yoban hiliro uko tekra thalauzi di Thenuko Krotho Sunday susde sala uni seba Thenuko Krotho ko udoz tsmeno vori ke som hat ko shiri cha hegori ke semeno shba ke chala vor ke zed yoban hiliro midland Thenuko Krotho ko bu ke som hat che ko se di ZHAPU tsida so che cha heliro Billy Graham DBS mu new secretary Thenuko Krotho ko bu mezashada lanyoko ki hupori ukolai chaba mu vodi nye mesenu ZHAPU tsiji mu haduli ro uko Kohima Baptist Pastor Deacon Krothoeno pulpit exchange mathopo tsaba mu suzedi vorke zedi baduli ro Pastor Vimego Kochsi Poliro Minister Hill Baptist Church nu pastor de okirdi ni pu dise ZHAPU tsada munya ki hupori Pastor Vimego Ko lari chabaje ke tsase pesisyawi ni pu bu jabi pete ko tsase ke liu tsni tsna nyobishi